Amero wachina ni tela ipadetie tima be ano pa tima be kwidi ka twero feeling that gap mangine bana twero ni where leadership mi padeo bet at the same level gaba ngo ma wajo fo e mateka da man to mi be a TV meta fo yin may tika lupo wa in ma de subscribing o duwa ko fo chicken bori in ma foot pay subscribing page ma make wa please do that apa yana tika missing game ma pola da eni ana matine ni e kit ma pol kare watimu ke profiling lutela watie ke honorable Dickson Ojok kombete tikan sila a big machung pelwak mi anga gora sub county matipa de district local government honorable Julie Mateka da itami be TV mot jomatika nanawa idicheng menen matin yena foi para ring the host yena mot jomagitika nanawa one be TV kiet mai wajo kere nyak luano Ojok Dickson ati council beach machung kilwak mi anga gora pa de local government ana foi kakare Dickson machalo wachini mono ngat mauchung pe kansila a bit pangeyo itiyo tij machalo wa la kansila a bit pe luak mi anga gora pe tamsa di any long time mi ario yes manyote makapa yes lokti kati machalo tami be TV wa winyu ni mono ini mero chung won koma beach mi pa de district local government wa mero nyang matut kake wa ini honorable Dickson Ojok wot mamigi metela ko chakane ning ya palaring ameta for pain mayini penyo tela air chon akwana my primary no Rosari but party o gikenyo abero class monitor from P1 to P5 then P6 as Cherry St. Peters Zambia kikuno abero games captain mi odilo. And then I gikenyo abine senior 1 to senior 4 Gulai school. Abere in leadership position Gulai school. Na doro with team mi odilo. Abere bana one of the prefect Gulai school. And then gikenyo chero St. Peters Nalia. Abere writers club. On Nano local sports. Gikenyo abine good university. Kangma abere assistant game sports Igulu University. And then nge mawe Igulu University. Kiet ma na abere ka tiker mater. Abere ka kwenye schools mukane. Ilok me coaching odilo. Gulai school. La Ibi college. Even with girls football mo karo. Imwagane. Ya furata team Gulai school da golwa atero team Gulai school Bukedia. akare Yes. now kombete en initi ka bino itela wamita mono wanen ipade kaba initi yene pero metela tika kwena Dickson kido ngoma weko initama ne mono e wanne kache initi yo pade district local government e gore che jemene ci kenyo gwak beber mabe Amero wachina ni tela ipade tie tima be ano pa tima be kwidi igwenyo wiya Jema tela pade tie yes. and patima be kwidi Yes, pa gweni wi atika cha rightly aye. Pinga wani pa tima be kwidi anda bere tela eni dong tama mi ario kien mai wina wachi kere aneno kang magaps ti ye an gaps ma aneno ti ye ni okay ka wachina ni umira chera chung abed won koma beach ka twero feeling that gap ma ngine bana twero ni where leadership mi pa deo bet at the same level gaba ngo ma wajo watiki gaps e locum staffing watiki gaps e kiet ma miro lo tij makamwa ki streamlining kere teach wak tidi word mabe watiki gaps e kiet ma service delivery umiro chet kere kien gang watiki gaps e locum education ki sectors mukende yo eno ne ti ken die maro kelo an ni omiro a cher cha bed won koma beach mi a chel ka ti won koma beach omire coupe kilo tela de grassroots right from LCs
one I cerca we MP ma nyuti nyo me tela peti ma okupe o mer ene wini we tela ti nyoni e one gi ma churu na chi analyzing ma be da gumo ma be le tela ti nyon e kupa tek ki kupa peke tek o chut ki bot LC1 won koma beach LC3 peti mu gino mo an e gino ti pade ma nyuti la kiet dongo ko moni ma politician te mane kapi an eni achuli eni gopa amero wajina ni priority ki chako kwanyene ki village pen wi konge LC5 mo e bien village ka tingo priority ranking pen wi ke MP mo a from Kampala e bien ka tingo priority ranking at the village level kape LC ki PTC zo ko timo so le kit mo ne gena yi wa li dongo ko pe dongo ko ka non pa jeno chako priority ki ko ka non pa ga yako ki parliament ko mi dugu na pen bot yen won koma beach ka yen pe yako ki ke ne te bot wi ko ma dek ko so lok mo ne man mai wa ni dongo ko ni kay bi do America ri don ko ni jal o dilu moro ki ta wa mete an no beru tit padan yo wen an en ne gaps matima don itela mi pade o mera ke nano e level ma jeme ki timo kere at the district level chi peni wi ne enene e leadership ke enene ngo mi achel ko padan gera twar beru tie ente tela mo ka kan tere ko don carro wa jema bejo magi foyo ngete la timarach pemir na ko ke sekta wen ni oria down tiga ko igang kwan down tiga ko administration down tiga ko ilok mi guri down tiga ko ilok mi geru ko ngagi de wen down tiga ko ngeo no pero kimi ari e kilu ngo ki dano ni ma chali na tela awi ni ngano moni wa von ba ko ke council ma meku kamo ka kan tek na jemi ke mer streamlining chamo ke ne lwen twa bertie eni wine ko iraq tiga lwen ku USA lwen ki ngagil ki mer jemo ben mango mabe tek ne ndong geno kar umo kuro ngato mo ke kan museu no bidon adi mola karo mi wa mia e museu no tamo ni ana mo no kira di mola wari ga wepe ga wino loka tiga mero cho we ko ke loki kwe lutu nyu lutugi so kay winu gi na winu ko mano dagbe ena gena wa jeme timba kakare Dickson machalo wa ngat mautio machalo wa kansela abit te makadong macher makapa 2 terms e sub county mamiki konke ken taba unity ya ngagura pe ngo mo dio loare kidong ka wabino ipade pe ngo mai nero no loak cha chelok mameta negati ye pe ko maduong matiga dio loak mi ngagura madien makar dong lok mai ngom aswaran ka chuli ranch leaders when magibino pade ni to twale in the context of Wigikoma Beach Ginywa luang matek charo ngom bot investors kitimo ngo bot investors kigamu chene bot investors ichan watigi hydropower kitiga vuko match kay we pen wi mwa de chana ngwan na beach madong vuko match no tiga timme chili adi mo cher pa the local government in terms of revenue good do chili adi is subcon me anga gora remittance pay from the district and nowhere or subcon is mukane district mukane down is revenue palaring councillors may Kampala gino 11 million per sitting one were no 250 per sitting kona ke nuo kenyo councillor magiti Kampala City Council Authority yes councillor big gino million a para chen e beruping ki chele ken ka chaka committee ki don council committee ke council yes ikai due no beru committee due manyan beru council meeting e due ene committee million a para chele due manyan council million a para chele pingo revenue ma Kampala kero won ko bid ma dong no tiana ma dil loy ma chale mono man maka mege ma council deciding e won ko mi mo kono no about 53 million
pengo industry duong mukono jome industry an wen gi choko chana gi gitaro ki wade check wade 20% 20% per 5 billion 20% for 20 billion undo pogo en 20% mudongi kira ke chulo kere ki kansilas be kira tin mu kere me kansil ngo woro kere na okay subconti money kelu chante un poti ga dwa bot gi don ni projects mak riemo ki district wane pa de riemo ariat a specialized women hospital ki riemo no don lobo ngote me ki kwaro le po miro yob ka kenyo kayo eno miro yob mir ko kwan miliona pa mi wilu dano palaring an ko biene karna ci ngamo weti kilo ariat eno dong ange ni kui eno dange pen mo mi achel peli bolu kui manyute lok me cham chane pa de ti maraj de kombe palaring we ne gwa ko kui gwa ko kui dano ka pato no kui mabe lo da ki bi nyalo dano ke ni mo da kui futi ka biena cham chane pa de ti level mala mal ti level mala mal wa LCs wa pake chulugi kansi la da pake chulugi finance ya mukaro million mia da ke wiye ki waylo bien million pia da kan ni chulu ola wa LC3 gena LC2 so manyute LC1 pege chulugi LC2 pege chulugi kansi la da pake chulugi mono man maka megi es gracias gi ento lutela tie gera district won ko mabitie tie magini eni ineno wachi mon wek peko ne eni ke jwagi pade donc premier ngaro ma pat mero in TV 43 inch TV mati 43 inch wa wile million abichel ki gino mo tanda ngwan me bere officer nga ti officer won kom million abichel kaya chere no gino gidi na cartoon en man ma tiam na gang officer won ko mabit atiga wachano kom man mi bere ni palaring ki wile million adek wiye kom mo me kom mo ma mi bere yigu office chairs mo go yigu ni eno ni in ti de tamoni luak ibiter igi ngo chen ma wan wati ke chen palwa ti winewa chen palwa pedi chen mo mangar mo a kere gamo ki ote chen palwa manyuti effect o miro gur luak and should be positive effect now ka unity ka time kumano jimi wen unity mo mai tamo ni o miro gena orwate gi gen ngate ne karo kani pen we ko duka genen ngate ne karo kani we ko duka gena kirani palaring ana bere secretary gemini en yo wen e karo ge kickback a bere secretary mi education e gamanta mo karo ono school madon wati kele kila phone madon mulu phone manok no don wati kila phone bichel manok school a chel manon lu phone knock out of the 107 schools ma wati kele ni igamente eneni machiana ga no igamente mo karni we choy lu phone mi adak ka para bero wati school mo ga chan pa de ti lu phone ngwan kilwak yele mano ina yele chalo secretary wa senior woman teacher no pere senior woman teacher ino lu phone ma cho en ti running that school en anyer betie kenu kena wini la phone mala cho era notika volunteer me ber senior woman teacher to gap en mier ber po dong no do I setting ta gamante wile senior woman teacher mier ngo obetie because lo ko manyer tie school en ba nyer tie manyer kar kira lo kum gitie kira dong ngat chane pere o mier ngaro mo o to ngo ngabala cho de ko beri kakare so jeme no ka ina no ki pala ring kimi ario age mwaga ana no ni ti tele mu kene ma ka dong mwaga tie mu chero chao ken twaro yeli mo kira na no kere chalo e tele me won come a bit because it's basically administration yes mi achiel tele ma pa mier gero ba tele ma mier ripe
tuere lutit pagamente ki politician apoko chin gi mir bepe maka na bino bepe ke tuere ngene a won ko ma bich is also a technocrat pingo o mira bet ki information en jo ma mir go mi information en lutit pagamente en technocrat mir go mina o mir go mina manyuta ni mono ka in won kom a bit ma wiya tata pe coupe ke technocrat doctor they can fail you palaring teke di won ko ma bit mo e kan mir ye fonya technocrat en mir go fonyi ki ngo i kit ma jemi pagamente time kere kita jemi ne tiu kere ngo mu bino ngo ma ki timu ni ningi nga o bet in the round table and the ngeti jo kan wa am non pa fonya teke ne non pa fonya ni tap de ti pero every day that you wake up in the morning me legro ba ni tino mi ra fonya na nyan i kuoni ku itiki masters ku itiki degree ku itiki PhD teke de tam ni kwani do ramo nyungeti do ram paring de pe so kape fonya ibi ngeo ngani ning obi tiu ni ning itu era analyzing utu era bino kigen li adana di mai mwaga ni gubi no retirement idwe manyen dana di matia no retirement no assessment ma technocrats gubi timo mer gumi information ne wet initiate bot ngo district service li recruitment or replacement mer wati me karma kuman ngat en retiring ke chan we chet pade I pen ngat mo kan pade ni dana di ma go retiring ma public service bana wini boto kuida kuoge ken pian wilo titie ro malamal ingeo tie gana chel magiti o marach ni kikel jo magi gi choylu tich enyim council dangan makelo gi won to ma bit executive o chero yen jo mag entwa tamane gi twero tich kan yen dong tamiti marach pala ring ci cer gaw me jo momen ma goar ma itwa to ki wigi ma service poi bertie wel corruption bino ni pen yende tamne anyer yangu wota wa nyere ni ko ngo eni ni kar me kwi ko nya eni dinga ma twar ko nya kar me kwi wel ko tie bot district service do kan yen ngar meti principal donc be twar wa ne ki councilors lo jonna watiga mieto won ko mi district service watiga mieto ga jo akira jo abiji watiga mieto gi kansiru wa karo ngunu ganga yenyo gi area me anga gora ngatie area me awere ngatie ke chia la tana ngatie chi kil chi we ene man lo kwan ma dongo retiring ikin ene ni record gitini ni ubero pin I tama ke we ke cho dano chi la ke long man ne ko ngar mo ti mo ngo pen no dano we participating ye eno man ene kong pen aya ke lo kana a di won kom mir we ga yom iye embo yom iya pa corruption berie kada ter ngaru mo pen aya be na appointing authority if I have appointed you that means I can also disappoint you kakar Dickson ke wachi mono kalkau o tuju bie dong peluor cheng tam ma migi bor luak mi pade ko na wadolo kwere pe ne matina ni ki tami TV tami be log ma wadi ki jo pade eni kariye bino ki ye lo tele mabe chaka ki pinchi wa malo kinan ngar maka dire mare ki tiaro borre ki logo kere ci winu tampa dano tiu ki tampa dano anone ma chala tela chao kene ye pot ki lwa ano loy yin ma de tamani pendong ki kere tela yin dong tami be loyo ka wati mo mano ci kudu bi dugi pade dano ma duongi chana ki pe pade telo riemo gyo mo kene ti vuj mo kene furu tiago vuda tiaga inone kum tiago vudi me tiago ne wrongly ke cer kerjo keno pete ni ma chel ma speaker mi either district nyo sub county nyo town council dugu won ko ma dek tere won ko ma dek ko to good forbid da lu ko ma ti chimoni dugu won ko ma dek am gari tela moi pa de town council en pi tela mu ma gina gile chane won kom
Ono ke mago em pe lok mugo me tata. Speaker eti won kom. Na pe ni vice chairperson ko. Kidong secretary mu kay ko. Chidong won ko buddu ko ni ko. Me da ke da battling do. Dire ma ga da ko dok chair ka donné office da ko ya pe donné office. Kono office ba. Kakara foi mateka da. A foi mateka. Foi mi chawa ni kitami be TV wa meta ki lopo ket ma abieto kuino tika wat kwere wanu leki jojo kamalo. Ana foi mateka.